kisobola kitenga mu omukwano okwogerezaganya webirema oba osiibwire Bulamagi oba osiibwire Beni abantu bampeera akalunga zakyembawaire nga ndi mulwaire abantu batamusente eningi bansuule abantu begaita abasatu bakubenza omulala benesimbyewo nabo abantu bakola ki bankubanga ebigambo byosasi tujakuwa tobanga bale ebyobulamu bifu Beni nze ndi mukamera ninze Cyrus Wekiya nga abataka baleka ati Cyrus tujja kuotabanga bale ebintu babitudiza mu kyalo ekyampangusiisa akalulu bantu bukoowu bantu bali kumbona mu isuubi so Ben ayagala serve one time naleka ligasa mu Bulamagi naje nakola ebintu okusinga okuba yiwayo ndindi abasinga tibanonze abantu tibanonze ate ayo nasobola okuuma akalulu bajja kuiba abantu bademava waka ona akuuma akalulu balasada nga bagezi nga bayibi nga bamuvuyo era nga ngeza kuzana bange okubagumya nga tebayikiriza nti Cyrus omuto ona akuuma akalulu Beni nakoze ekyafaayo Bulamagi twakuumya akalulu twakayiize twakatuusa era batulangirira suubi mu bantu yeyongeire era wekibanga tekituuseemu nafunye 2-5 mukasembayo obubakanaana oba omutwalo mukasembayo babwine nga nsobola okuuma akalulu byendi gyobakolera oyotisaano fulaga ninze ngirina ninze nkola ki nina obuvunaanyizibwa n'obuyinza obumonitaringa government programs nga nindanga kale chairman yena ali kuwakola ogoba osana fulaga yamuviireko asigayiza myezi gyemukaaga kumaliza kisanda akuviire muntu abitaawo nze ntandika chapter empyaka so Beni mu bukulembeze omukulembeze omulungi okulembera abantu bo omukulembeze omulungi eriyo bokosa eriyo bosanusa bati bwobanga oli kutaawo mbera kulwa abantu bo abangi bafunemu kukituufu kyenje olemeraku abantu tibatya nti Cyrus muto ajja kulonda batoberere ku executive tolonde batoberere Beni njakola n'omuntu asobola okola emirimu niwana abamuto nga ansinga obuto aya nga alina obulumi bwa Bulamagi nga asobola okola asobola okulobinga njamusembeza wona abamuto nga tikubona mu vision onoona ebyokubitawo kodi kintu kidogo kwegegebaza tijakola niwe wona abanga oli mukaire oba wampagira oba tiwampagira aya nga olina omutima gwolina ogwa Bulamagi njabasembeza tijakola muntu nakyegwanisi niwe nakola executive nga vice wange mu myezi ebiri nakuwena ku 9 waira mukulya kirimi njakwiza kumbali ntewe omuntu aje kola Bulamagi oli kwenda Bulamagi etambula nenda Bulamagi mpyaka Bulamagi empyaka Beni beneganga kirungi akaive jabitereka ayetereka kali bakate ngoli kumbuuza tijakwidukizanga ndikusiisa ndibayogera babanga obuze nga twidye mu office era nena munkyalire nga kwisana office ya Bulamagi sano ninze ngirina office oyo Beni nasinza yandize nafunye obulungu 15 yanda kuyafuna bulungu 28 omukubisa mu mirundi wogeita ayabeera owokubiri owokusatu n'owokuna era amasigala nga masinga obulu 5 abantu banenza aba Bulamagi doboozi gyendikangula ya bulumi bwa Bulamagi Beni bankubye emisumaayi bankuba amagi amavundu ebyo tibibulamu gabaire mangi bati Abalamagi banesize kati nga tumaliriza olwakaire kati kosobola okuba oti kano tusobola kukerabira bwe tubaye tulukunoonya akamyufu nga kalungi n'akabi
kosobola okwogerako otya ako niye ndibanga nti mu office ndikyogeranga kuba ndikobera ku muwala wange abantu bende sente abalonzi bende sente byalaitali benda ki sente ayenze nabeera wa malusu bakwenda bwendi banenda bwendi bafunye omukisa abalonzi benda obakolera abalonzi benda okubaira mu bakuwaira ofiisi abalonzi benda okuuma akalulu kaibwe mu politics muli mwenkwe ndinandibali nga nkyakala nabo akusaawa wesembayo bakutambulira ku lusegera kusaawa wesembayo tiwamanyage bagema olwaki olwakasente abantu babulamujo baba bakwenze beni abantu bakoowu n'abakolemeza abatabakoleire abantu bakoowu leero abalonzi bageze n'okutusinga omulonzi mugezi n'okola ki n'okutusinga so mbise mu bizibu bingi n'amasano mangi bati abantu babulamagi tujabalekulira tindeze bingi era busana namagezi kaibuli gali kwesera buyaka mukala akasembayo gali kwesera nti buli ayendaire bonabona niwe bane yabe nawanguye niwe banako nako kasi nebegaita abalamagi bakalina kuvairamu ayi kyendi basabanga ndi mukamera muno nti baganda bange benasinza akalulu bulamaji etusinga obunene bulamaji erimu ba profesa abalina masters abalina amadiguri amadiploma mbasaba mwire inuma wange tutambuze bulamaji mumpage mwire inuma wange tukolaki bulamaji okwira ku independent balobera bati ndi basaba nti olwabulamaji enungi olwabulamaji eyagaza mumpagire mukasembayo zena mumpe kugina emyaka 5 mubone enkola yange mbaweerezeeku mwire inuma wange kuba mupata yenalemu muli mu principal abantu babakuwangula mukalulu mukamyufu oira inuma wa mwine zena nabawangwira kamazima basamwira mabega wange mutambuze bulamaji ekyo kalaka ngenda kuonya ku goko ye wako nti akamyufuke nale mukano waboine munchi kaluka muvuyo kaluka abagezi kibuli wowongera bakutegula nze bali bantegwire eriyo bwana kabewe yakuuma betawo ngangali polling station kabiyene yakuumawo mukuriza mudyara fomu nkudiduzanga kabuya kaina kujigema baida bajinaga balumukanayo babinga gata kabuya yabaleka ayo ndi tutwai onalondi sala twatu mugenya ku video ingambe ndi wange wene wava nafuna obulu kinana ye yafana wana butano ondi 14 munangodo dyara fomu balumukanayo baida mutale senda eriko obulu nana kinana yali afuna mata zinafuna wakinana yafana wana butano ondi 14 dyara fomu balumukanayo nabanga bayende bareke bagina ifu nobudizi waife yaida mutale senda ngeriko obulu nana na kinana nga nawangwirewo bwana obutano kayo ana butano babo wanze yatolobwanga kinana yata ko munana yanga ku niziro yageta ka center but try ni proof yetu ajukuba walugogo buko yo village omulonde sawange bamweta nasa yaba line yabali mukuwandika mwawo yakuba misinde yakuba nayo misinde ezago yawa copy ne ile yamba copy yakuba nayo misinde yaje nabi ngalwaje TD omulonde sa mukwiruza bamazo balayini ngawona nsinzeewo yagemero yataka ku misinde myere babinga yabula paka na lwaleero akabuze mbuyalu mukira kodi musta munamba mbande mutali center ngayona bagireta ngeri ko obulu enda kinana
nzira form yange agent wange tasayininze ensebe bwene omusajja aliform misere wange ku video obuluba abulira nga olafunya olwenda kinana ngofune obumeko nga nfunye oba busatu so baabala nti ndi basinga 16 kungulu mwedena 18 twadi kuba mutali senda kali kabadi ka bongo twadi kuba mutali senda kwaki dava so obulumi bungi bene aye enale mweno telezamu bakuno omusana watakano la maiso bakubisa buli tabona akaire katwereko mukulu kati kwata so akwerabira akali mukami mu byobufuzi muno tuzira mu bantu batujja kutwala nga balabe baife balubeerera kyokka mu politics muno tuzira mu mikwano balubeerera ebyo tujjakyerabira mu kalulu ke twaviiremu nakyezi era akalulu akali kwida kyampaire ekyokwega kinene bwana Bakari abalonzi bali kwenda sente babonoona abantu betujja obulungi nga abaire mikwano gyaife bafamile daife bakika kyaife bakulusegere lwaife kyatuukisa ekiseera ng'okujja mu layini bali kwenda esente so esente yafuuse kizibu ezira ku level ife tulisaba obukulembeze bwa wansi eno batuwe tubaweereze bakutwitinga bakubisa mu mbeera ndala nga member parliament waidi ngero C5 waidi era bwava wati iwena wakuba n'ekiseera ekirala oba owoomye bakusuubira nti olenga bwagabye olina okugaba ku kyalo ekyo ky'okubyeku olukiiko ebintu ebindi bwana Cyrus abyogeire kutenda kubiiramu ebyabaire mu bulumi ebyo aye ebintu ebyo bibiri tuzira abalabe balubeera mu byabufuzi kyokka tuzira mikwano byalubeerera n'ensonga ey'esente ebintu ebyo nabitaire mu bwongo ino mu kalulu ate nayegeiremu ebintu ebitiri bino mu kalulu kano tetwabisembe being didn't experience eyo ezira muntu wojja kuba nti akalulu akasembayo oli kuyida kunzanira kubeeki kizirawo nino kinene butyo mbiji ekibuli wekyetaagisa nawe okendeezaamu ekibuli ng'oli kwenda okutuuka ku kyoyenda buti ebyona byonna nabyezi bulungi eno akademe yenaalemu gye tubitamu okutuuka wano nkambwe ku kyotoola eno kindino bwana Bakari akalulu kenaalemu akamyufu kazibu ino emirundi nalimbaire ku mukasembayo kyokoba kano kazibu n'okusinga kale era abayikulira independent Masasi nga bakuwangwire mu kati nga kabeere kalaali nga kitera wafunye akalaali woyira ku independent nga kalaali obolita wafu ayogere ku experience y'abantu okwongeranga mu bululu obwenda imeka omuntu yagema muluka mulamba yagukolera mu kyayenda ogwo gonka gwe namulekera namusinga emiruka 5 kumukaba yasigaza okuguyayiramu bakuba okubankola kufuujo abantu baife bakola kufuujo abalondesa baali babebeeko baine balumukanidde alafu omuzi badikizaamu eyo nga ife nikopi honestly kuzira kopi damuluka ogwo aingaluza okufidde mutale sente badidesi nga ba agents bazirawo bwana Bakari kibuli omwana ajja yakola ekibuli kyawantu agenti gaali yamugobawo ogobe nti wanezera kyo kyakola n'abandi babagula bugule kusaawa esembayo yakuva bayenda ogula abange bayenda ogula abange omwana bamuwa sente yayingirewe mu nnumba yasibawo bakoba agenti wa bundi ati balonze bundi baaliwo ati abayire ku wano nze beeri nabakola akabadi nendaba kutuuza bana bakegereko nekyo kulonda naffe nabegyendi 27 okuva ku byala 27 nabawa emitwalo ebiri naba wataaga yange n'ekifaananyi abandi buli nimwe begyendi bange abajja okumakaluka mbasiribwire tubanagana kunze bavanga bati pa opona ndi yabeeta yaba mitinga yakobanze batafayo babawaire ebiri nze nyabawe 5 sado tumutunde baba mitinga obwire bakeera kunkyo nga baidi mu nibegenti banga abajja okumakalu nakeera ku sawa ndakaina nayo begenti banga abayaka nabandi wala ageme kipande ati tasembe adiara fomu yange naye wa mutimu mpya akakuncho bwe kukyalo owali owecha na muta kubwata idi yeye akonge ku kipande kye agent adiara fomu yana asenga bali bantu banga bandi bano balonda ku singa lya kola kabadi akusinga bali bamazi singa nawa